Sanibonani isiloke uShaka wake washonela umama wakhe Indlovukazi uNandi. Yayisimemezela ke isilo sathi ke cha akuzu kulinywa, akuzu kutshalwa, uyotholakala ekhulelwe uyobulawa kanye nendoda yakhe. So izwe nje lizilile abantu abahlale bakhala ngoba sekuhambe uNdlunkulu. Nangempela ke kwazilwa ke kwangasengwa inkomo, kwangalinywa, kwangazalwa bafa abantu kwacaca ukuthi ayisekho ingane ezintsha ezalwayo. Kwazo kwaba kusukuma uGala umfokana nodade wahloba waphelela wavunula ngoba nokusho ukuvunula kwase kunqatshiwe. So uthe sevunulwe ke waseyakhona kwabulawa esigodlweni senkosi. Wathi ngena nje sangweni wayesikhulekela isiloba kwase kwesikhathi eside sagcina nesilo ukukhulekelwa washo wathi ilembe leqama yamalembe ngokhalipha uShaka ngesabuthi uShaka inkosi semashobeni washo uthi cha ndaba ezitha yimi ngizoyilahla. Yathumela inkosi yathi akabizwe angene ngaphakathi ukuthi mhlola mina la igilayo ngoba kuziliwe na. Yambiza inkosi zamngenisa kingciko. Uthe sengaphakathi ke yayisithi inkosi kwenze njani na Gala mfokana nodade na wathi cha ndaba ezitha ngizokhala ukuthi inkomo ziyafa amankonyana ayafa bulawa ubisi akusalinywe emasimini abantu bazodlani abantu abasazalani mawucabanga ndaba ezitha maqhubeka kanjena usuyobusa bani khona kuthiwa sihlaselwa impi namhlanje ubona ukuthi sisayo enqoba nimpi ngoba asena kudla ngisho kulinywayo asahlabe ngisho inkomo sidle siyophila kanjani. Yavusa amehlo ke inkosi yathi ey yazi lento esho bengayinakile manje nami ngithi ke izoqhamuka phi indoda enjengogala umfokana nodade ezohamba yosikhulekela esilweni esibusayo njengamanje isilumi isizulu kaZwelithini iyokhala ukuthi indaba ezitha kunokuthi ubusa abantu abangashadile abangaganile abangaganene abazalisana kuphela indaba ezitha ungelinciphise nilobolo ukuze abantu bekwazi ukushada ngoba njengamanje isilo siyogcina sesibusa abantu abangaganene siyogcina isilo sesibusa imlanjwana kuphela iyogcina isilo sesibusa ozenda zamshiya siyogcina isilo sesibusa amadoda angaganiwe izimpohla zodwa ngenxa yokudula kwelobolo. Ngiyakhuleka ke nami eNdlunkulu ngithi cha ngiyafisa nje ke belihlalele phansi lolu daba nami nginjengogala umfokana nodade owaqondisile wayositshela ukuthi cha ndaba ezitha kusahambe kahle lapha. Yebo ndaba ezitha sikhona singamehlo akho sizindlebe zakho okunye siyakubukela ndaba ezitha siyacela ukuthi isilo ke siyibukele eduze lento yokuthi inkomo ziyadula lezi inkomo ezu11 ezifunakalayo ziphelezelwa zibizo ezingangali ilobolo futhi ziphelezelwa imembers engangazo izibizo. So ke undaba esebengithi mhlawumbe mabe ngahle beyibukele eduze le ndaba ngoba ayi iyona impela esimise kabi ngoba abafana amapopodleyana lana awayekile amanqa lana awayekile ukusizalisela izingane zethu zizele izingane zethu bayizala beze beyilamanisise zize izala izingane ngantathu ngafoko kodwa abaloboli indaba ngoba bakhala ukuthi ilobolo leyadula nemisebenzi indaba ezitha ayisekho. Bengithi ke mhlawumbe indaba ezitha ma ivideo yami ngakifinyelele kuwe mntwana omkhulu ukuthi kungeke yini iNdlunkulu mhlambe ikilifakela amehlo lolu daba isilo ke sibiza amakhosi onke ke sishaya nje umthetho ukuthi ilobolo lengaka sengaba uye kumuntu eseyisikela ukhasi eseyitsakela eseyitubuzela amagabade ekhipha inkomo engaphezulu kwalezi eseyinqunyiwe kodwa nje undaba ezitha ngahle akhipha umbono inkomo ezolobola umuntu zingaka kwazi ukuthi zingaka izingane zihambe ziyoshada ngoba njengamanje ayimili izingane zethu ukuzala abafana baloboli abafana basebenzi namandla labantu banawo futhi bakhona nabantu abayijikisayo izingane lezi zabafana bathi zizolobola zithi abakhonyana babethi bazobhula umlilo bethi balethe izinkomo ezingaka bayaxoshwa bajikisa kuthiwa yini yona lena. Khona nje enye insizwe kuyangitshela ukuthi cha babelethe nje 120,000 babelethe ilobolo wathi nje ubaba wentombazana wathi ufuna 120,000 ngale kwalokho akafuni lutho ayikho into azoyikhuluma. Manje bengithi ke mawungaqhamuka ngomlomo ongathethi imanga aqhamuke ngesilo ukuthi izinkomo sezizoba ngaka asoze sakhohlwa ndaba ezithi uthe kubuseni kwakho wakwasixegisela izilobho lezi ezihlinye lapha ezintanyeni izingane zethu yishade kunokuthi umfana izalisa ingane ayiqede kungcono ndaba ezitha kube khona okuncane mageba okutholakalayo izingane ehambe ziyoshada ngoba basuke bethandana phela abantu kodwa mase bevinjwa ukuthi kufuneka izinkomo ezu11 sazoba zibizo imshini yokwasha uze wathi nje omunye
bake babizwa ngisho i-drone ke lokho kwecamera ondize emoyeni okushuthayo kwaku-13,000 kwakuyisibizo leso. Uyabona ukuthi ibizo ngenkathi cool technology abantu behlulwa kuyenza lento technology bayifuna kumkhwenyana nothothi ungayithenga kanjani i-drone kwawena mkhwenyana ungenayo ngisho ekhaya uyise lawo yolobola khona ekhweni lakho befuna i-drone icamera lehamba ishuthe emoyeni. Uyabona ukuthi sebesungula ibhizinisi ngawe wena usuyabafanda usebe-fundraiser ngomkhwenyana ukuthi hayi sesiyobamba umkhwenyana ukuthi asithengele i-drone. Bengithi ke sekusele endlunkulu ukuthi indlunkulu ke sibukele lolu daba lelobolo neyibiza ukuthi ake ma umuntu efisa ukuyithengela leyo drone ayithenge ngoba isuka othandweni kodwa ingabi impoqo. Ake makhishwa lo 11 wenkomo awukhipha umuntu ngoba ethanda kodwa ngabi ngoba kuyimpoqo. Siyakhala impela sithi undaba ezithi amayingahle akalibuki ilobolo alibonto lihamba kanjani abone ukuthi uyogcina undaba ezithi esebusa abantu abangaganiwe amadoda angaganiwe abuse amantombazana angaganile ahlele emakhaya ngenxa yokuthi akusenzeki isimo somnotho siyaxeka ndaba ezithi azisekho inkomo impilo esiphilayo ayisasivuma ukuthi sifuye ayisasivuna ukuthi silobole ngale ndlela kwakulotsholwa ngayo oqala. Imithetho ndaba ezithi iyadjustwa lapha nalapha ngoba nawo lo welobolo siyathola ukuthi waqhamuka ngamabhunu amabhunu ayiqhamuke ngencindezelo okuningi sekwaqedwa okwenziwa amabhunu lihlaleleni lobolo linganyaka ziswa lona. Ngiyakhuleka indaba ezitha bayede wena wendlovu siyanxusa indaba ezithi ke ningenelele nabasendlunkulu hayi kulukhuni ziyakhala insizwa siyakhala isizwe umthetho washawa yibhunu lokhu umile kusasebenza wona namanje siyacela indaba ezitha ungenelele.